ukertong ka UDP na soyong ba sensyar thaba mentaka khat pratarik uyayong arhajar arhulai ulaong baka jingkan tho jong uya uba HDR lingdo kadai kabarim bat lapin bet ya ki ulaong ya kakerteng jong uru dei umahe HDR lingdo uba ai uba sensyar ulakren yakani hadien blat hep kerteng mentaka sngi hadisi office. With the people's faith and love, their enthusiasm, along confident look at the job. MP kata tiga di kakam kaparim, ikini tu kini jonga, do senam jonga, pitang nak kerteng tu. Sinsyar kupar roy lingdo thaba ka kerteng pedeng ru kupar roy dei mahe jonga ba ai li kerteng kupar roy don kupar roy lingdo manga sinsyar kupar roy lingdo thaba Ari on page pangani kami kalian ngape jaldi I'm confident I will move on and I know I'm personally so pa friends tanglo comment sa ada Oh, itu kini tu kan, long ni by kene ka pemerintah have to repair, repair the damage done by the last ex-MLA. So, pemerintah harus ada continuation juni, ada sai beteng juni, pon peti ki mati ki juni, kemarin ki kam ki vision ki juni, ngadi continuation ya kam juni, population. Dah ya.